Ithuguda ria minista wa urimi Mithika Linturi ria kuhingura githĩnjĩro kia bunda mwena wa Mogotio kaunti-ini ya Baringo niguo kumba mieke ya mawira kuri andu ethi nirireganitwo nario ni ngwataniro ya ateteri ya ihoto cia bunda makiuga ikinya riri ni ria gucokia bururi na thutha kuma makinya-ini maria makinyukitio kuma riria uthinji uyu wekirirwo mukana mwaka wa 2020. Ngwataniro eno ya ateteri na ene bunda ni ikumithitie ikinya riri kiuga uthinji wa bunda ndungiumba mieke ya mawira ya gutura kuringithanio na mieke ya mawira iria ituragwo ni bunda. Ngwataniro eno ikiongerera ikinya riri ni rikuhatiriria miture ya makiri ma ayuthi ciana hamwe na atumia aria mathukumaga na bunda na utoro wao wothe mahocetie bunda-ini. Tunachinja bunda lakini haikuwa inakuliwa Kenya, ilikuwa inaenda China. Sasa bunda yetu bwana waziri walikuja wakasema wahitaki punda tena, lakini ilikuwa imeandika wa vijana wengi sana. Lakini unangawa hata sisi tulikuwa tunakataa ikianza kufika. Wakati iliajiri vijana wetu kazi tukanyamaza na tukakubali. So utaenda fanya ukarabati. Si tuwawekee punda wakule tu export food tupate foreign currency ya kutoka kwa punda ama namna gani? Tumekata. Nini? Usikaji. Wapi? Wa punda. Wapi? Mogotio. Miario ya Linturi na mubunge wa Mogotio yamukiritwo na kiriro kinene ya arimi a bunda kaunti-ini ya Baringo aria matavanirie mururungano itura-ini ria maji mazuri gukumithia ikinya riri. Ngwataniro eno yugitwo na gutuika ni kuranite bunda ni mahiu ni inyitirire na gikiro kinene miturire ya mamilioni ma andu na uhuthiri wa bunda kwimathira uboco ni uratwarana na mubango wa thirikari wa bottom up wa gukiria andu kuma gikiro gia thi. Arimi a Baringo maugite bunda nicio urio na unyuo na uguo ciagirirwo ni gutio na kumenyererwo makiria. Je, tutaponea wapi? Wakulima wenzangu, mtakubali? Tumekataa. Wamekataa. Tumekataa uchinjaji wa punda kwetu Baringo, Mogotio, tumekataa. Kuringana na uthuthuria uria wekirwo ni ruhonge rwa guthuthuria mimera na mahiu Kalo, wonanitie bunda imwe ni iteithagiriria mumiathi guthukuma ciringi 11,000 na 309 o mweri, mbeca iria inyitagirira makiria ya family ya andu 7. Ngwataniro ya ateteri ya bunda irauga umithio wa bunda ni munene gukira mieke minini ya mawira iria yaturitwo ni ithinjiro 4 iria ciahingirwo kaunti-ini cia Naikuru, Baringo, Turukana na Machakos. Ithinjiro ici ciandikite wira andu 657 tu riri o muruti wira inukagia ciringi 423 o muthenya ukiringithanio na umithio wa bunda imwe iri muoyo. Nenda sehemu ya Limuru, nenda sehemu ya Maemahio, utapata hawa wanyama ndio wanatumika na vijana kuchotea maji na wanajipatia riziki kila siku. Unapata huyo kijana kupitia huyo punda anapata almost 5,000 to 6,000 a day. Je, tukichinja huyu mnyama tunaleta umasikini Kenya ama tunaleta faida Kenya? Ngwataniro eno ikindirite ndeto eno ikiuga riria bunda cietikiritio guthinjwo makiria ma bunda 300,000 ni ciathinjirwo thiini wa miaka 2. Nyama na rũa rwa bunda iria ciathinjirwo ciarehire bilioni 1.8 indi yakorwo bunda ici ciari muoyo cingiateithĩrĩirie kumba utonga wa bilioni 28.3. Ene bunda riu moritie Minister Linturi ndakae kuriukia uthinji uyu na kuria thirikari enyite mbaru mabũrũri mangĩ gĩtarũ-inĩ kia Afrika maria marakinyĩrĩria uthinji wa bunda wĩkĩrĩrwo mikana kwa ihinda rĩa miaka 15 niguo guteithĩrĩria uthuthuria na guciarana kwa bunda. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.